Се обидувам да не слушам. Ги затворам ушите. Но стравот останува. Понекогаш седам сама. Не затоа што сакам, туку затоа што никој не знае што носам во себе. Другите деца се смеат и си играат. Јас размислувам дали дома е се во ред. Me këto porosi filloi konferenca ndërministrore dhe palëve tjera për parandalimin e dhunës familjare. Psikologët profesionistë në 350 shkollat fillore në të gjithë vendin për identifikimin e indikatorëve të nxënësve për dhunë familjare dhe të bashkëmoshatarëve. Nga Ministria e Arsimit në programin e këtij viti të ri shkollor po përgatisin planin më intensiv përmes psikologëve për të parandaluar devijimet e hershme të nxënësve dhe delikuencën e adoleshentëve. Во тој план се предвидени и овие обуки или часови, вие ги велите, но јас би рекла работа со учениците за да се намали врсничкото насилие. Кога тоа го прават на класен час или надвор од наставните предмети и секако ја интензивираат својата работа надвор од планот ако во училиштето се појави врсничко насилство. Sjelljet agresive të fëmijëve, psikologët po përpiqen të identifikojnë nëse vijnë nga dhuna familjare apo nga dhuna ndërmjet bashkëmoshatarëve në shkollat fillore, thonë nga Oda e psikologëve të Maqedonisë. За врсничко насилство навистина доста се обучени стручните служби, особено психолозите. Во изминатиот период беше доста актуелна темата, но навистина не се чепка тука причините. Сега веќе одиме малце подлабоко и ги остручуваме стручните служби, го унифицираме знаењето на стручните служби, поточно кажано, затоа што не може да кажеме дека ова им е непозната тема, и сите 350 основни училишта во Македонија ќе бидат офатени со детални обуки во врска со препознавање на индикаторите на семено насилство. Nisma kombëtare u mbështet nga Ministria e Politikës Sociale dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ministri Limani theksoi se dhuna nga bashkëmoshatarët nuk ndodhe izoluar, por shpesh e pasojnë marrëdhënie të prishura familjare, ekspozimet ndaj dhunës, mungesës së mbështetjes emocionale dhe ndikimit negativ nga rrjetet sociale. Ndërsa ministri Toshkovski theksoi se të dhënat nga policia tregojnë një rritje paralele të dhunës në familje ashtu edhe të dhunës nga bashkëmoshatarët. Бројките што ги имаме во Министерството за внатрешни работи покажуваат нешто загрижувачко. Во истиот период во кој што расте семејното насилство, расте и насилството меѓу учениците. Не можеме со сигурност да кажеме дека секој конкретен случај е поврзан, но криминолошките аспекти на проблемот укажуваат дека изложеноста на насилство во дом е еден од најсилните ризици фактори за подоцнежна агресија. Во периодот од 1 јануари до 28 мај оваа година регистрирани се 768 кривични дела од семејно насилство, наспроти 460 во истиот период минатата година. Значи имаме зголемување за 67%. Përveç trajnimeve do të organizohen edhe diskutime me mësuesit, prindërit dhe nxënësit për të rritur ndërgjegjësimin publik dhe për të forcuar bashkëpunimin midis familjeve, shkollave dhe institucioneve. Bazuar në përvoja dhe rekomandimet e marra, do të zhvillohet një protokoll i unifikuar për trajnimin e dhunës së dyshuar, thanë autoritetet.